Wairawan kushkani musayas kaki Richarisun nispa Uririsun nispa Musu kausay mantaskirisun nispa Yapallanchis nispa Atipasu nispa Kamari chinaway kichispa Sutiyayqa Eudi Pineda Riquelme Carabaya Corani Llaqtallapin Tiakuni Pedro Willkapasaq Ninkarikuynintan Aparimuni Sapanga Kankunapa Imaraykuchus Salqapumaqa Kawsashanraqmi Sapanga Puneñoq Sunqumpi Uspachay Wayqi. Hola, mi nombre es Freddy César Choque Parra. He actuado de Lorenzo de Sarta, corregidor de Azángaro. Ñoqankani Domingo Paucar Pari Kashkanitaq Distrito Capachica, Comunidad Campesina de Capano. Ajina sutiqa kashkan Hugo Faustino, ayllu sutitaq mamani Aruquipa. Chayqa sawqa sutitaq kachkan Tupajamaro. Ñoqan kayaranwipi chamuni chay kunka chaywan uspalay. Noqa kani Virginia Kunukwakira Mañasu llaqtamanta kay pitaqmi actuasharqani Pedro maman Juana Alarcón. Sutiqa Felicitas Velázquez Pari. Noqa kani Capachica llaqtamanta sawqa sutitaq Mari Manuela Copa Condori. Sutiqa nuqaqtaqa Jonathan Boyes Calloanca Quispe. Nuqaqa participarqani huch'uypi Rochomanta. Nuqaqa kani Azángaro llaqtamanta. Tupakunanchis. Nuqaq sutimin Genaro Evedos Vilca Mañasu llaqtamanta kani chaqay sector Siullani. Kay radionovela Pedro Willkapasapin rimarimurqani Cacique Diogo Choquehuanca rantinmanta. Nuqaq sutimi Abdon Luque Mamani. Nuqa participamsharqani kay radionovelapi Andrés Tupajamarumanta. Kani nuqa Carabaya llaqtamanta Distrito Corani, Comunidad Corani chaymanta. Nuqaq sutimi Rosanelida Castillo Quispe. Nuqa kani chaqay Distrito Asillo, Provincia Azángaro. Nuqa actuaykamsharqani Urpicha Willkapasa nisqamanta. Nuqaq sutimi Celia Rosa Quispe Oasongo. Nuqataqmi kani Provincia de Carabaya, Distrito Coasa. Nuqataqmi kay radionovelapi kamusharqani Angélica Sevilla. Noqankani Ruth Orfelina Quispehuaman. Noqataqmi hamuni haqay Provincia de Carabaya, Distrito de Macusani. Hinataqmi noqa actuarimurqani kay radionovelapi papay karqan Pedro Willkapasa, mamaytaq Manuela, noqataq wawan karqani Leonarda Willkapasa. Nuqaq sutiqa Walter Escobar Cotrado. Nuqa kashani haqay Comunidad Campesina de Huerta Guaraya, Distrito de Puno, hinallataq Provincia de Puno. Nuqa kay radionovelapi kasharqani como don Joaquín de Orellana Nesca, corregidor de la Villa de Puno. Nuqan kashani Guillermo Escalante Barraza, haqay Comunidad Huerta Guaraya Nesca parcial de Miluhachi. Nuqa actuasarqani chay indiukunamanta chaymantapis Facundo Nesca chaymanta. Nuqankani Provincia Carabayamanta, Distrito de Corani, Comunidad Calcayamanta. Nuqa Elizabeth Peralta Merma Soti. Nuqa kay radio novelapi participamsharani Catacha Nesqa Manta. Nuqataqmi hamurini haqay Distrito de Rodillo, Provincia de Melgar, Tierra de los Cancachos chaymanta pacha. Imaraykuchu riki nuqa palarisarani kay Indio Manta. Nuqaq sutimi kaysan Denis Humberto. Ayllu sutitaqmi kaysan Mamani Gutiérrez. Nuqan kankunapaq rimarirqani Ignacia Choquehuancamanta. Sutitaqmi Juana Churata Condori. Hamunitaqmi Distrito de Ituatamanta, Provincia de Carabaya. Nuqaq sutimi Mauricio Flores Llano, nuqaqani Comunidad Campesina de Capullanimanta. Nuqa kay radionovelapi actuamashkarqani Soldado Manta. Nuqaq sutiqa Juan Espuma Turpo. Kanimi Distrito de Capachica. Kasharqanimi kay radionovela chaqaniqpiqa narrador nisqamanta. Paypaq sutimi Kasian Tajere Heile Pumakuno. Paytaqmin representarqan kay radionovelapi Pedro Huawa. Nuqaq sutimi Rosa Esa Peralta Merma. Nuqankani Provincia de Carabaya, Distrito de Corani Anchimanta. Nuqaq actuarqani Huch'uy Manuelitamanta. Nuqaq sutimi Roger Condori. Hamunitaqmi haqay Cusco Chiqanmanta, Sicuani Distrumanta. Kay novelapitaqmi actuarani Ayllu Runamanta. Hinallataq Eddie Herrera, Martín Mamani, Luder Dueñas, Andrés Condori,
Ramiro Maidana, Gino Zúñiga, Walter Condori, Wilner Solórzano, Alberto Flores, Hugo Supo, Gumercinda Vargas, David Turpo, Edwin Zucari. Dirección Mauricio Rodríguez. Producción Grover Cutipa.